Nataša, danes nas boš naučila plesati piščančke, putke pa petelinčka. V redu? Kako to gre sploh? A kar začnemo? Deva, no. Najprej bomo piščančki, gremo po čep. 4 korake naredimo. 1, 2, 3, 4, hop. Pa 3-krat stečemo. 1, 2, 3, pa ponoviš. 1, 2, 3, 4, pa pogledaš v desno, pa pogledaš v levo. In narediš step, bow, change, pomahaš, 2, 3, 4. Step, bow, change, pa ne vem več, kaj naprej. Pa takole? Tako? Pa objameš, pa se zavrtiš. Pa še enkrat. Step, bow, change, pomahaš. Od nas, hop, objemček, 1, 2, 3, 4. Potem smo pa... Pa smo pa putke. Putke. 3, 4, zdaj. 1, 2, 3, 4, hop. In 1, 2, 3. 1, 2, 3, pogledaš desno in levo. Step, bow, change, pomahaš. 1, 2, 3, 4 od nas. Objemček. 1, 2, step, bow, change. 1, 2, 3 in pomahaš. 1, 2, 3, 4 od nas. Objemček. 1, 2, 3, 4. Zdaj smo pa petelini. Aha, ta je pa najtežja. 3, 4, zdaj. 1, 2, 3, 4, hop. In 1, 2, 3. 1, 2, 3, pogledaš desno in levo. In step, bow, change, pomahaš. Od nas, hop, objemček. 1, 2, step, bow, change. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pomahaš. Od nas, hop, objemček. In si spet piščanček. Aha, to pa zdaj drugi del, ne? 2, 3, obrneš, hop, 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 pa kura. 1, 2, 3, obrneš, hop, hop, hop. In desno, in levo, se objameš, in od nas, in poskočiš. Zapoješ. Hop, hop, pa spet. 1 in 2, se objameš, in od nas, poskočiš. In konc. Hop, in konc. Čeprav še 2-krat to ponoviš.